Akari wodi na Kibiriti bari na gintu kya gukenera nyuma ya kwamukira mibaibo kuma kiri thirikari ya county gukurukira MCA Jacob Mwirigi akari MC uju augite mworoto joa ene gutigira akari bari na roje rurutheru Gakimutegi ari na antetotareria Irinjire imwe ya kuingia wirane bwa kariba ntumburi wa ndini ya Kibiriti ya MC wa wontoku no Jacob Mwirigi na ringaringete mirango bichinchia royo guchwira kari pipe kaingo kuthiria nyonta akeria Mwirigi aruga bubu bombikanite nontu bakumania na ngwataniro yake na ngabana wa Miro Mutumanto ithinkia jau jange ituye jale o lakini roje ne du number 1 nontu no withiro kinyore akuye na rami jeje tole ao lakini ukethwa wira arampara kwou togwa tore andresi issue ya roje kenda uri ugakinyirwa ni roje rukomba kumutetheria kuona bi akurema bia kurea gukurukira kuritaniria ngugi bwega ikio gutuma wona tukiona into ya bibi bia kuretera antu betu kenda bomba gutetheka so ndikujukia issues cia project hii ndanenkira ngavana Mutumanto ithinkia nukona narua matokeo abitha muneno aroye kaunti ya Miro no Mutumaka ngote kiaria kiri kunenkanira pipes kiri kundi mwanya bia roye ntere cia ntumburi ngavana na tutumite to make sure pipe ichi ukinya na kenda chombo tethia antu betu kuna pipe kithumba na pipe hii kulingana na engineers betu chatumirika wekira roye kana kuthagana roye distance ya kilomita 1 na nusu kumaanisha kwina family nyingi ketha chitetheka area riku athugura me oboromba tori kio bonenkera pipe hii bugete iweka pipe itokuluka area nyingi muno nyama school ma primary school mwashimua ukethera pipe unthi imwe chatukangire Kangote nkurukina kathite ngwatanire riri kuthine MCs na ngabana wa Miro akiuga nio gitumi maendeleo makuoneka thaibu kona Miro ina thiri mbere kinya antu batirenda uya Miro ageni nontu kwariga wina ndo kana teguo na ibu kumenya na kwina matheta kuthe maendeleo atumba wetate wetaboyaga kana teguo nontu matheta meya ya because of interest lakini chokeria mheshimiwa Mwirigi nkatho na mheshimiwa bonthe ba Miro nontu agwetha ibo watanirite na ngavana Mutumanto ithinke boyaga sana na ibo ntu tukona thaibu kioteganya TV na channel cha Miro buke oteganya social media kuno butukona barabara ikirimo sikoremo mono kuno butukona ilasi bigyakwa butukona chibitari gyakwa na ruare tutubureterete pipe amemba bagi kundi bibi bachokete ngatho cha mwanya mono bakiuga batithe ni roye kaire tukomba kwenjira rora ibwaga na tuthirie thina rere muito ne njogu itukwana twitete bwaga ni anga chokeria thirikari yetu nkatho mono turari na challenge na mono jontu twenjirwa mbao laja ujo county partner na save up na roje rwana karo rwinge mono ngwetike kimbao iria chiendene Kibiriti wandije na mbao rera roje rwinge mono ende tware mo gukinyeria member roje kukurukira challenge ya piping na tokwa MCA Mwirigi na itomushogere nkatho jontu netikiria kugwatana na batwe na kusolve the new to nayo ya gukinyeria member roje na tutiaga roje kaire kwa tukuga twe nyuma yenu ora tukweta tukiuga tutam turuga tutam gavana tutam wa MCA na itugwiritwo mono ntobo manjero tuthithiria kuma gicigo mbunge kia Boringe reporter weru weekend ni ukambitaga Kimutegi.